بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwani rahimani rahimakumullah jami'an. Seorang penuntut ilmu hendaklah dia senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama ini tadi. Di antara doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu dan berikan rezeki kepadaku suatu pemahaman. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, imam yang ma'ruf, beliau tidak melupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini. Diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in atau A'lamul Muwaqqi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menceritakan tentang guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa kana idza ushkilat 'alaihi masail yaqul, dulu Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, apabila beliau ada suatu permasalahan yang iskal di benak beliau, yang rumit, yang susah beliau pahami, beliau pecahkan, beliau mengangkat tangan beliau berdoa, ya muallima Ibrahim allimni, wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Wahai zat yang mengajarkan Ibrahim, ajarilah aku ilmu. Wahai zat yang memahamkan kepada Nabi Sulaiman, fahamkanlah aku suatu pemahaman. Oleh sebab itu, para ulama menyatakan, di antaranya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala, menggambarkan bagaimana bentuk ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikarenakan setiap kali beliau ada kesusahan, kesulitan dalam memahami pelajaran, beliau langsung mengangkat kedua tangan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita, wahai para penuntut ilmu, berapa kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Ilmu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberi ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita meminta ilmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala tentang bagaimana gambaran ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, ra'aitu rajulan sa'iral ulum baina ainaihi. Aku melihat seseorang yang seluruh ilmu berada di dua pelupuk matanya. Ya'khudhu ma syaa minha wa yatruku ma syaa. Dia bisa mengambil apa yang dia inginkan dari ilmu tadi, dan dia bisa meninggalkan apa yang dia kehendaki. Bayangkan, Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Imad dalam Syadzaratil Dzahab, menukilkan dari Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala, dan beliau termasuk murid dari Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan gambaran gurunya adalah annal ulum baina ainaihi, bahwasanya ilmu tersebut berada di dua pelupuk mata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya'khudhu minha ma syaa wa yatruk ma syaa. Dia bisa mengambil apa yang dia kehendaki dan dia meninggalkan apa yang dia kehendaki. Luar biasa seorang imam. Apa semua yang mendasari beliau seperti itu tadi, bisa mendapatkan ilmu yang banyak, itu semua didapatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dikarenakan beliau senantiasa tadarru', berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika susah di dalam memahami perkara-perkara yang rumit dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Mudah-mudahan kita semua para penuntut ilmu senantiasa termasuk orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meminta ilmu ketika susah memahami pelajaran yang kita pelajari di ma'had di pondok pesantren. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.